Pag humanog himo sa ice candy guys, naghimog ice cream. Ang tiguwang wala jud logi rong adlaw. Pag tinighanag na himo. Katong ice cream, katong ice candy ganiha pang tinda to na ho, kini pang kaon na jud ni. Kay espesyal man ni, espesyal. Di ko manindag ice cream, oy kay para kaon na jud na. Ice candy noon kay pwede ra ice candy og tag J's na kini. Di mo ni barag brato-brato, mahal-mahal man jud ni. Basta og kamao lang jud ka mohimo guys. Kumpati kayo, sulba jud imong mga gusto kay makakuan man ka, makamao naman ka. Ug di jud ka mao ani na may YouTube. Kapilay pag tan-aw didto. Ay makamaster nimo kay na may YouTube. Tan-aw nimo. O karon nga ice cream nga na cheese talag sa urap ni. Butangan og cheese kay saon man. Nga na ko cheese bisa. Musuy putag na cheese ani unsa gali ni. Oh. Lamig gyapon ni kay guys. Oy kay gilingwa ni say mangga ha. Wa ni mangga nya kini ra gisagol oh. Kini ra cheese og kining naay murag biskwit nga dirugmok. Kana ra siya. Kay naa mo ko usa himuonon dire. Usa ni ka klase na koy usa ka himuonon unya na paguto na himuon og mahurot na ni. Kay di na dunganon. Kay ako ra may mukaon ra ani kay kini ang sakop di mangaon ani. Di mangaon ni ang gisudsod og gagmay nga sudlanan. Kay nang ano og di ko kahurot katong usara ginagmay okay ra to. Oy kalaki ng Tupperware kay mabughat o sig kuha. May ni ginagmay ra sudlanan nga Tupperware kay may kay nga murag dondoan ba. Ginagmay ra na ho para usa ka kuan saktura. Sumo to guys. Karon kay finish naman guys, mo ni butangan kulay violet. Tanawa na po yung murag popsicle. O di ba sa Shopee na. Sa Shopee na siya. Gagmay lang ang order na ra.